The Democratic Republic of Congo on Tuesday, January 24th, violated Rwanda's airspace the third time. Amakuru yo mu karere katuyahere mu gihugu cya Congo. Tariki ya 18 Ugushyingo hagana saa 7 z'amanywa nibwo indege ya mbere yo mu bwoko bwa Sukhoi 25 yavogeraga ikirere cy'u Rwanda ku nshuro ya mbere ndetse nibabitinda. Ibyaciye kabiri kuko ku itariki ya 28 Ukuboza hari kuwa gatatu saa 10 n'igice za nimugoroba nanone indege yo muri ubwo bwoko bwa Sukhoi 25 yagarukaga ndetse hagatangirwa kuvugwa byinshi kuri iyo ndege, ndetse bamwe mu baturage batangira kwibaza niba u Rwanda rutarabaye nka yana rishaje bakora mu jisho ikabura gito korwa. Abandi batu Rwanda rwahinduye umuvuno mu mategeko mpuzamahanga ubutaka n'ikirere bya buri gihugu ni navogerwa kwinjiramo kw'ingabo z'igihugu cy'amahanga bisabirwa uburenganzira bitakorwa icyo gihugu kigashaka ubundi buryo bwo kwirwanaho. Bwa mbere Kongo yemeje ko indege y'ingabo zayo zinjiye ku butaka bw'u Rwanda idafite intwaro bigakorwa yibeshye. Ku nshuro ya kabiri guverinoma yahakanye ko iyo ndege itigeze igera mu Rwanda. Hari amakuru yabanje gukwirakwizwa kuri uyu wa gatatu avuga ko iyo ndege ya Kongo ikimara kwinjira ku butaka bw'u Rwanda yarashweho n'ingabo z'u Rwanda zirwanira mu mazi. Icyakora ntago byemejwe mu itangazo rya guverinoma. Impaka ni zose ku buryo u Rwanda rwemera ko indege z'intambara z'igihugu bari kurebana ayingwe zivogera ikirere cyarwo nirugire icyo rukora nko kuzihanura n'ibindi. Trace Bristol wakoze mu gisirikare cya Australia kirwanira mu kirere cya Royal Australia Air Force yigeze gutangaza ko guhanura indege ari umwanzuro ufatwa ari uko izindi zose zananiranye kabone niyo yaba ari indege ya gisirikare. Ku nshuro ya gatatu rero ubwo iyi ndege yo mu bwoko bwa Sukhoi 25 yagarukaga mu kirere cy'u Rwanda hafashwe umwanzuro y'uko iyi ndege ihanura. Abari ku musozi rero mu karere ka Rubavu abasirikare barinda umutekano w'igihugu cy'u Rwanda bafashe umwanzuro y'uko bagomba guhanura iyi ndege yo mu bwoko bwa Sukhoi. Nibatindijemo rero dore ko ku isaha ya saa 11 n'igice aribwo bayihanuye. Igerageza guparika ku kibuga cy'indege cya Rubavu baragizima. Hakomeje kwibazwa iki gitutu cy'intambara Kongo ikomeje gushoza ku Rwanda, uyu mutekano muke aho bizagarukira. Reka tubitega amaso. N'ubundi amakuru yo mu karere turayakomereza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yongeye kwanga kwitabira inama yagombaga guhurizwamo n'u Rwanda ngo haganirwe ku mwuka mubi umaze iminsi hagati y'ibi bihugu by'ibituranyi. Ni inama byatangajwe ko yagombaga kubera i Doha muri Katari nk'ubushake icyo gihugu cyagize mu guhuza u Rwanda na RDC muri iki gihe bishinzanya bangamirana mu mutekano. Ni icyemezo RDC yafashe mu gihe u Rwanda rwakomeje kuyishinza kugira urwitwazo mu bibazo byayo n'inatere intambwe yaganisha ku gushaka umuti. Mu butumwa yanditse kuri Twitter kuri uyu wa mbere abugeneye umuturanyi w'ubuziraherezo, umuvugizi mukuru wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Alain Mukurarinda yakomoje ku bushake buke bwa RDC mu gukemura ikibazo nubwo ateruye ngo ayivuge mu izina. Yagize ati nyuma yo gushinza u Rwanda kukugabaho ibitero no gutera inkunga bagenzi bawe urwanya umuhuza yaragutumiye ngo muhure warabyirengagije. Nanone wasabye ubuhuza waje gutumirwa ngo uhure n'u Rwanda warabyirengagije. Bwanyuma niba uhunga ibiganiro no guhura nabo ninde muzafatanya gukemura ikibazo? Waba koko ukeneye igisubizo cya burundu kandi kirambye ku kibazo cy'umutekano muke w'uburasirazuba bwa RDC. Mu kiganiro kuri iki cyumweru Mukurarinda yagiranye na Radio Beteli yavuze ko wakabaye atera intambwe ya mbere iganisha ku kubona umuti guverinoma ya Kongo ariko iseta ibirenge mu gushyira mu bikorwa ibyo umukuru w'igihugu cyabo yashyizeho umukono. Yatanze urugero no ku bindi biganiro DRC yagize yanga kwitabira muri gahunda z'ubuhuza za Nairobi zigamije gushakira umuti ikibazo byo mu burasirazuba bwa RDC. Amakuru yo mu karere katuyakomereze mu ikoranabuhanga. Microsoft Corporation yatangaje ko guhera kuri uyu wa 31 Mutarama 2023 yahagaritse gutanga service z'umutekano icyo bise security system n'amavugurura ya software update yoroshya ikoreshwa rya operating system ya Windows 8 mu bikoresho binyuranye by'ikoranabuhanga. Mudasobwa ariko zizakomeza zikore kandi zikoresha Windows 8 ariko nta bintu bishya. Ni kimwe n'uburyo bukoranwa n'izi Windows butanga umutekano kuri virusi zitandukanye bwahagaze. Microsoft yashishikarije abantu guhindura bagakoresha operating system zigezweho nka Windows 10 cyangwa Windows 11
Ku rundi ruhande guhera kuri uyu wa 31 Mutarama abakoresha Windows 8 ntibigishobora gushyira muri mudasobwa zabo nka za application cyangwa imikino iboneka kuri Microsoft Store. Impinduka za nyuma zizasohoka zigenewe Windows 8. Impinduka za nyuma zizasohoka zigenewe Windows 8 na Microsoft Edge version y'109 izajya habona nyuma yo kuyambere Gashyantare. Microsoft yatangije Windows 8 mu 2013 isimbura Windows 7. Microsoft ivuga ko nubwo mudasobwa nyinshi zikoresha Windows 7 zidashobora kuzuza ibisabwa zibyemerera kwakira Windows 11, zimwe muri izo zishobora kwimukira kuri Windows 10. Yakomeje iti mbere yo gushyira umutima kuri Windows 10 uzirikane ko Windows 10 izahagarara gukoreshwa ku ya 14 Ukwakira 2025. Ishishikariza abantu ko bibaye ngombwa bashobora no gusimbuza ibikoresho byabo by'ikoranabuhanga bagakoresha ibishoboka kwakira Windows 11. Ibyo bigakorwa mu kujya ujya muri setting ugakanda kuri Windows updating. Mu gihe ibi byemezo birimo gufatwa kuri Windows 8 kuri Windows 7 byatangiye ku ya 14 Mutarama 2020. Google nayo iheruka gutangaza ko igihe cyo guhagarika ubufasha ku bakoresha Chrome gusura imbugo zitandukanye kuri internet mu gihe bakoresha operating system ya Windows 7 na Windows 8 cyegereje. Ni gahunda izahagarikwa nyuma y'isohorwa rya Google Chrome version y'110 teganyijwe ku ya 7 Gashyantare 2023. Ubwo ubu buryo buzakoreshwa gusa n'abafite ibikoresho by'ikoranabuhanga birimo Windows 10 cyangwa indi ya nyuma yaho. Ubwo yagize azagusaba kuba igikoresho cyawe cyifashisha Windows 10 cyangwa indi irenzeho kugira ngo cyakire Chrome zindi zizasohoka. Ibi bikoresho bifite ziri operating system zishaje bizakomeza gukora ariko nta kintu gishya kizongera kugaragara kuri Chrome bafite. Google yagize niba urimo gukoresha Windows 7 na Windows 8 turagushishikariza kwimukira ku zindi Windows zigezweho kugira ngo ubashe gukomeza kwakira ibishya kuri Chrome n'ibijyanye n'umutekano wayo. Naha ducumbikiye amakuru yavugwaga mu karere ndetse no mu ikoranabuhanga kumwe na James Hassani. Hasta la vista.